Stiže nam nova epizoda Skice za inkluziju koju stvaramo u Radiju Benčić, institucionalnom radiju Gradske knjižnice Rijeka i zajednice. S nama je danas jedna jedina Vlasta Tibljaš. Dobar dan, Vlasta. Dobar dan svima. Vlasta je jedna jako kompleksna zapravo osoba i to sam razmišljala kako te uopće najavi danas. Aha. Pa ću kao kratku pričice nekakve ispričat, pa ću te zamoliti da mi ti isto neke stvari nadopuniš. Aha, može, ajde. Ono što ću ja reći o Vlasti, da je Vlasta prvenstvo jedno prekrasno biće, nevezano za to što radiš. I kad smo se dogovarali za snimanje ovog intervjua, smo pričali kao šta će sa Vlasta to pričat. Da. Ja sam rekla nek se smije 15 minuta. Znači to, evo ga. Znači to je krenulo. To je ljekovito i uopće boravak uz Vlastu je jedan jako ljekovito djeluješ na ljude. Budeš kao ta neka radosnica. Taj neki smijehuljak koji onda opet vidim kako radiš i vidim da stvari koje radiš zapravo jako ozbiljno, ali na mekani, topli, uključujući način, što se ne viđa baš često. Tako da ja bi u biti krenula iz te perspektive. Ti si meni tu zanimljiva prvenstveno kao osoba, pa sada idemo ispričati sve što ti kao osoba radiš. Znači Vlasta Tibljaš, koja je magistra primarne edukacije, se to tako kaže, je, da. koja radi u osnovnoj školi Jelsi i to je, ajmo reći, jedna strana tvog identiteta, tako gdje je. Si edukatorica, pedagoginja, odnosno učiteljica. Da, učiteljica. Koja uz to još vodi program Čitko, kojem ćeš nam pričati malo više, ali kako smo se mi upoznali? Mi smo se upoznali kroz Portić, kroz udrugu Portić prekrasnu i projekt Tete pričalice, gdje smo zajedno po prvi puta ikada u našem svemiru zapravo napravili inkluzivne verzije priča za djecu, odnosno knjiga za djecu. Tako da je tu bio neki naš, ajmo reći tako, neki naš uvod. Tako da ja bi tebe sad zamolila da nam u biti ti izrezimiraš sve te stvari i kažeš u stvari tko si ti, čim se baviš i kako bi se upisala nekome ko te nikad u životu nije upoznao. Neko ko me nije upoznao, taj kad me upoznao, onda bolje da drugi pričaju o meni nego da ja sama o sebi pričam. I to je dobra karakteristika opet tvoja, klasika Vlasta. A to je da ja uvijek mislim da kroz život treba zaista ići s nekom vedrinom i sa smijehom i pozitivom, jer mislim to je, kako bih rekla, mi moramo ići naprijed. Nema tu sad mogu li ili ne mogu, jednostavno moram. Pa sad moj odabir je kako ću. Hoću li razmišljati da neću moći, o problemima ili ne znam čemu, ili ću jednostavno to kroz neko bi rekao ona to s lakoćom, ali zaista kad je nešto onda treba stisnuti, progurati dalje i to je to. I sad bih se vratila samo na ono kako smo se nas dvije upoznale. Da, ajde, kako smo se upoznale smo se pod maskama u stvari. Kako misliš? Zato što je istina, bilo, ja istina, uopće nisam COVID znala je bio. kako ti izgledaš, niti ti. Istina, sjećam se, to sam zaboravila. Ajde, prepričaj, molim Ja te. se sjećam poziva, bila sam na poslu kad me nazvala naša Maja Opašić. I ona me iz udruge Portić. Tako, iz udruge Portić. I ona je mene pitala bih li ja se htjela priključiti tom projektu Knjiga svima. A ja, naravno, ja sve prihvaćam. Ajmo, još Da, jučer, ja naravno. sam u tome, da. Da. I ja kažem, može, super. Ok, hoćeš li ti meni nešto reći? Pa reći će ti druga Maja, ti. Isto Maja ovo. Tako je. I onda sam tu u stvari jako puno dobila. Ti misliš da nisam, ali ja mislim da sam nekako više dobila nego što si ti dobila. Ma jesi, šta si dobila? A zezam se. Tako ušla sam u neki novi svijet. Ja sam do tada bila teta pričalica. Dobro, radionice, uvijek su bile nešto, uvijek sam se nešto... No, ti si full aktivna. Znači, ja znam za tebe prije našeg upoznavanja kao za osobu koja radi niz stvari. Kako bi rekla, iz Portića i dalje. Ali ja to ne doživljavam tako. To je meni sve nekako usput. I sad taj projekt Knjiga svima, to mi je bilo nekako baš neobično. I tu se baš kroz te inkluzivne prakse, pa ja sam tu jako puno naučila. Misliš da nisam, a u stvari jesam. Imali smo super tamo edukaciju, to moram reći, Emil Mandarić, koji nam je napravio fantastično, i Davor Pobdankovski Popi, koji nam je radio snimanje, pa nas je naučio isto kako stajati uz mikrofon. Sjećaš se kako išli smo čitati, ti si čitala Japa Japca? Ne, ja sam čitala Prozirnu Lili. Ti si Prozirnu Lili čitala? To je bila moja, baš sam je, prisvojila sam je odmah. Čitali smo šta? Japa Japca, Prozirnu Lili, Hrkala i pismo iz čudnovate šume. Ne, samo malo.
Prijatelji iz ulice Zelene. Da. Ok, imali smo znači te 4 i meni je to isto bilo prvo snimanje na radio, audio ikako. I rečeno mi je uzmi nešto, što sam sada evo očito zaboravila, uzmi nešto za popit. Znači da osoba koja priča da si ima kao za vlaženje grla. I šta sam ja uzela? Se sjećaš možda? Meni je to jako smiješno bilo. Ne. Mineralnu. Ne. I onda znam da smo pile i malo je bilo onako jer vrijeme se vraća natrag. Ali mi smo se upoznali to s maskama. Ta priča, to je smiješno jer je kao bio je COVID i nosili smo te maske i to sve. I onda kad smo skinule maske nam je bilo smiješno jer smo se skroz drugačije zamišljale. Kako će biti ostatak te face. Da. I onda sam nekako u trenutku pomislila, Bože, ne bih voljela da se ta suradnja završi, da je to bude taj projekt i to je to. I prekid. I onda si me stalno nekako svaku toliko... Davila, misliš? Ne. Baš si me držala nekako Ali ajmo se vratiti na tete pričalice. Ajmo tu. Znači ti si teta pričalica koliko dugo i što vi zapravo radite u Portiću? U tom segmentu. Da, teta pričalica sam ja od 2014. čini mi se, dosta davno je to bilo. Tako je. I ja sam u principu opet se nekako na te ranjive skupine, tu sam tanka. Ali krećem u akciju. Krećeš u akciju, Tako da je to meni bilo jedno iskustvo koje mi je, ja uvijek kažem, penjem se stepenicama negdje, ne znam gdje ćemo doći, ali uvijek sve nekako sve kroz volontiranje, kroz taj humanitarni rad. I još smo bili na Kantridi, evo sad smo se tek nedavno preselili na Sušak, tako da meni je to na Kantridi bilo fenomenalno. Svaku večer, dobro, onda još je bila gužva, pa nisi mogao svaku večer, pa je to... A imali ste rasporede, kako ćete... Rasporede i to, ali nekako se to nakon Nove godine uvijek malo osme, pa bude manjak tih teti pričalica i barba pričalica, tako da možeš uvijek nađemo svoj... Tako je, da, čekam. Ja vrebam, kad će netko posustat, onda ja napadam. ne, ali tamo su klinci super. Baš su odlični i tamo točno vidiš onaj svoj nekako doprinos. Da si ti njima nešto, oni ne znaju. Jadnije da u stvari sam ja izašla van sa bogatije nego što su oni dobili kroz nekih priča. Oni su lijepo zaspali, a ja išla kući sva sretna, još me to držalo par dana poslije toga. Mislim, moram reći da je projekt dobio i niz nagrada, između ostalog i Ponos Hrvatske i stvarno ste veliku stvar napravile i nije da radite samo to kroz riječku prizmu, nego ste proširili svoju priču po cijeloj Hrvatskoj. Znam da je to jedan od najvrijednijih projekata u stvari i to je inkluzivni projekt u ostalom, jer dolazi do te ranjive skupine, do djece i mladih, hospitaliziranih. Da, jesmo. Proširili smo se i na Split, i na Čakovec, i u Zagrebu smo bili, i u Puli. I u Puli, da. Tako da, evo, rastemo. Mi rastemo, da. Znam da Portić radi niz drugih stvari, ali ajmo samo može ostati na tetama pričalicama kao nekakvom spoju. I u ovo doba korone, kad je bilo, tu je isto bilo dosta... onako škakljivo, hoćemo li se održati ili ne, ali nekako smo i tu uspjeli. Pronašli ste model. Jesmo, pronašli smo model, pa smo nekako putem tih snimanih priča i tu smo isto tako dolazili do bolnice. Trudili smo se, nismo htjeli izgubiti taj kontinuitet u stvari. Da, jer vi ste već imali tih 7 godina ranije već uloženih unutra i... Tako da, evo, i veliko gubiti utjecaja. Je, i iskustvo je jedno, evo ga kažem, neponovljivo. Stalno se nekako kad misliš evo majme, malo je, znaš kako svi uvijek imaju s tim volonterima problema. Nema ih. Ali imali smo i mi jednu krizicu, ali smo se nekako, izdigli smo se. Da, mislim, to je i odlika onih koji uostalom i jako motiviranih i vama su to isto neke osobne svrhe, nije to sad samo neka aktivnost koju odeš da bi si prekrižila na listi, nego ti to čini tebe osobom kakvu jesi. I ono što je meni recimo super, ja sam i prije pokretanja naših inkluzivnih projekata koji su startali 2016. Znači sa Film svima, ja znam sam uvijek imala pogled prema tetama pričalicama, odnosno pripovjedačicama priča za laku noć, kako već ide. Samo znate se kao tete pričalice i barbe pričalice. Znaju, da. Uvijek mi je to bilo prekrasno jer u biti i kada razmisliš što jesu inkluzivne kulturne prakse. Makar možda niste imenovali to kao i mi se time bavimo, ali vi zapravo to radite. Vi donosite priču do zadnjeg krevetića u bolnicama, osiguravate nekakvu radost. I zato je to vraćam se natrag na tebe kao biće, što je dosta zanimljivo. Ok, ti primarno radiš
s djecom, ali i kroz ove naše edukacije ti educiraš i odrasle osobe i vjerujem i kroz druge aktivnosti. Da. I takvim pristupom imam osjećaj da se razbijaju neke naše ljušture, da nekakve identitete moramo imati, da moramo biti neki strogi, ozbiljni, odrasli ljudi, da bi bili uspješni ili ne znam što. Kad dođe neko koji je uspješan, sposoban, motivira druge ljude, a kao slobodna je osoba biti kakva je, ko ti, kao taj neki smijehuljak koji će ma ja kažem, mi u stvari uvijek smo neki animatori tamo. Jer znaš da kad dođeš tamo da su ta djeca sigurno ne pucaju od veselja što su oni tamo. Ali samim kad ti otvoriš vrata pa kažeš, teta pričalica je stigla, to je, evo ga. Odmah je to nego kad ti neko dođe, ne znam, ozbiljan, nešto tražiš od tebe, nešto će, ajme, sad će mi vaditi krv. ne. Preskočit ću. Tako da, evo, svrati, uvijek već stupaš veselo. I to je jedan, već si time u stvari malo odškrinuo vrata tog dječjeg srca malo, evo ga, tako nekako dolazimo do njih. Jako je lijepo. A ti uz te pričalice, koje u biti imaju tu još jednu dodatnu komponentu, ti u biti aktivno potičeš razvoj čitanja, u biti, ajmo reći, i čitave pismenosti, djece ne samo kroz svoju vokaciju, odlazak na posao svaki dan i tako dalje, nego i vodiš taj prekrasni Čitko. Da. Čitko je nastao u stvari jer shvatila sam da djeca jako malo čitaju. Ali to je nešto što mi svi znamo. Ali ja to osjetim na nastavi. U radu već. U radu s djecom to jako fali. Jer od čitanja ide sve ostalo. Oni misle da je čitanje je pola zdravlja. Pola to je čitanje, mislim, kasnije će im treba, zašto oni imaju slabe rezultate iz ostalih nastavnih predmeta kasnije. Jer ne znaju čitati s razumijevanjem. Oni pročitaju, da, i onda kad kaže jesi uči, jesam, pročitala sam, šta si pročitao. Znači, tu sam u stvari vidjela prostor da se može ipak nešto napraviti kroz igru, kroz zabavu, da to nije sada nešto kao, doći ćemo sad kao da će to biti kao u školi. Neće, bit će na drugčiji način postavljeno i ono što ja uvijek kažem, jako je važno ko vodi te radionice. To su te radionice koje provodimo, sad prije smo ih i po školama provodili razno, bilo je po 100 djece u jednoj sezoni. Međutim, teško je koordinirati tako kad je jako puno djece, jako puno studenata, jako puno roditelja. I onda ja uvijek kažem, djecu prijavljuju roditelji. Dijete se neće sigurno samo prijaviti na čitanje. E sad, pitanje je hoće li se on zadržati ili će otići. Ako mu bude dosadno, ono će otići. Ali ako bude zanimljivo, doći će. Znači, to su te radionice, imamo jesenski ciklus i proljetni ciklus. Sad smo ih pustili samo u dječjoj kući. To su male radionice, to su male grupe djece, bude ih oko 5, obično ih uzmemo, ajde recimo nekih 7-8, ali u principu oni, jedan je bolestan, pa ne stigne, pa je gužva, pa si, uglavnom oko 5 ih bude. 2 su studentice na srodnih studija, i one se posvete tome, mislim, znaš ti kako je to kad ti dođe mlad čovjek tamo? Motiviran. Pa to njih motivira i nije to kao u školi, opet imaju osjećaj da su oni ipak nešto napravili za školu. Tako da, i jako je veliki odaziv, imamo i liste čekanja, uvijek je to. Za to znam da su liste čekanja uvijek velike kod vas i ono što je prekrasno je, meni recimo sad bilo kad smo se odlučili ponovno spojiti, znači di smo prvo počeli kroz knjigu svima i onda sve te neke stvari gdje ti radiš, u biti impresivne rezultate i sam taj pristup je impresivan, ali kad ti to ogoliš do kraja, koliko se to povećava u biti, ajmo reći, čitalačka pismenost, ili kako se čitalačke kompetencije. Da. I onda smo imali priliku baš u ovom studiju gdje sad snimamo i s Tinom tu smo radili isto taj tehnički dio gdje ste snimali sad zadnje naše 2 audio slikovnice što smo izradili. Tako da je tu bilo isto recimo lijepo vidjeti taj neki spoj gdje su djeca s kojima ti radiš u školi, koji su prošli s tobom dodatni, ajmo reći, dodatnu vrstu edukacije, da su još izvježbali ste to čitanje, posvetili ste se, znam da smo nas 2 bile u kontaktu pa si rekla evo mi cijeli tjedan čitamo, znači nije to da je samo kao uzela sam najbolje čitače i čitačice, sad će oni to pročitati, nego si dala priliku. Kako je to izgledalo? Ovako, oni su svi htjeli, ali mi smo, kad smo nas 2 bile razgovarale, može 1, pa ajde možda 2, kao koliko ih da na kraju imamo? Mislila, pa dobro, bit će 1 dječak, jedna djevojčica.
I onda kad smo krenuli, u stvari nisam se mogla odlučiti. Ja sam jednostavno, mislim, a i tu je bilo još njih koji su mogu ja, ali jednostavno nisam, ja ih nekako, što se tiče tih dodatnih aktivnosti, uvijek volim rasporediti. Tako da nisu preopterećeni neki pametno. A i postoje različiti natječaji, smotre gdje se isto tako oni mogu priključiti, tako da tu nastojim zaista ti za svakoga prilike, ideš provjeriti. Da, za svakoga po nešto. I sad došli smo na 5 i onda jedan dječak bio bolestan. On je samo došao gore, kao evo me, ja sam ozdravio, šta treba i kako ću mu sad reći, ali ne, daj, dođi. Tako da smo mi u stvari vježbali čitanje i ono što je jako važno, to je taj naglasak i sve to skupa na tom hrvatskom standardnom jeziku. Naravno da tu uvijek ima prostora za napredak, ali oni su mali i oni tako lijepo naglašavaju te riječi. Znaš, ja uvijek pazim i da pod satom matematike i prirode uvijek imamo li rečenicu, kako si postavio pitanje, kad odgovaraju na matematici one problemski zadaci, jesi stavio točku, gdje ti je veliko slovo. Znači svugdje, u svakom segmentu se provuče to. Mm-hmm. Tako da... Hoćeš nam samo reći kojih je 6 njihova imena? Hoću, ali nadam se da neću nekoga zaboraviti. Dodat ćemo u tekst. Može. Znači ovako, to su bili. Prvo iću abecednim redom, pa možda i fulam. A Matej Grubišić. Onda je bila, ajde ići ću ovako, nasumično. Viola Verović, Nika Petković, Maks Staraj, Timon Kresojević, Niko Kovačević. Jesam ih 6. Evo ga, to je to. Jesam, uspjela sam. A mi smo svako jutro čitali obje slikovnice svi zajedno. Zborno. Eto ti. Djeco, oprostite nam. Ne zezam se. Znači, Nena Pavelić. Čitali smo kako biti najjači i kamo ćemo večeras. Zborno čitanje. Nakon toga što su oni već im je ušlo u uho i naglasa i kako naglašavati koju riječ, onda su krenuli samostalno čitati. Sad ćemo samo za kraj, znači zaključiti kako su obje verzije audioslikovnica uskoro spremene i vani. Tina tu s nam je sve skupa montirala lijepo. I evo, posebna pohvala Tini. Mislim, i tebi Majo, ali posebna pohvala Tini. Ona je toliko imala strpljenja s tom djecom. Mislim, evo, kao da u stvari ima jako, jako puno iskustva i godina rada s djecom. Evo, svaka čast Tini. Evo, moram je pohvaliti javno. Potpuno se slažem. Evo sad u svakoj epizodi ćemo imati jednu kao liniju pohvale Tini, ali činjenica je... Pardon, ja sam mislila kako će to izgledati. Tebe nema, a Tinu ne poznajem, a za tebe znam. Tu nisam imala uopće dvojbe kako će to izgledati. Skužila da Tina a na kraju, to odradi u stvari, ovako. Ti zaista imaš nos za ljude. Nije što si mene izabrala, ali... Tako da ćemo, kad budemo objavili i ovu epizodu, linkat zajedno s audioslikovnicama, tako da će se onda moći jedna i druga poslušati u paketu. Znači, za sad predstavili smo, znači, prošli tjedan sa Nenom javno. To ćemo još napraviti predstavljanje i sa vašim razredom, jer ipak su to oni ljudi koji su najviše biti sudjelovali. Audioslikovnica je dostupna kroz sve platforme Gradske knjižnice Rijeka i pozivamo sve neka samo čitaju. Jer to je jako lijepo i zabavno i prođe ti lijepo vrijeme. Vlasto, hvala ti. Nama je prošlo vrijeme, ja ne znam. Možda sam trepnula jedanput. Koliko nam je prošlo minuta uopće? 20 minuta. Mi smo rekli 15 ćemo pričati. Ajme, okay. Zatvaraj butigu. Hvala ti puno. Inkluzivirajmo zajedno i kako imamo, skicirajmo zajedno solidarnije, inkluzivnije društvo. To zvuči ozbiljno. Ok, hvala svima još jednom. Hvala. Skice za inkluziju, emisija o inkluziji i inkluzivnim kulturnim praksama, Udruge Kultura svima svugdje i Gradske knjižnice Rijeka.